Amin al-Hafiz sang khat zaku somgup le thum kumin military cop akon Syria president an hitai Amin al-Hafiz Syria president apan hi Eli Cohen dinga phat kilem chang khat ahin pulu nin ama hi Amin al-Hafiz to Argentina akon anakiloi hon ahitan hiji chun Eli Cohen chu Syrian government to zangzalin anake ho theitan government lam kailin le lal ho to man gang ta in anakiloi pantan ahi government mo pohoto akiloi ji chun asung thugu ho zo se bailam te in anehezin Israel chen anahlut jitan ahi Eli Cohen akon Israel ten Syria le Iraq ki ka military cooperation Soviet akon mancha hunglut dan Syrian Air Force ho deployment Syrian Armed Force ho ki mancha dan chule Golan Heights na Syrian sipai te panmun ho zo se anahe nu ahitai hiti chun Eli Cohen agal ni tiawla a ahum kalpum ni analingtan Syria President pato aki het zalin political lampangin zong analut nin aman khatveile alam kai ho political advice anapizin khatveile military lam kai ho masangin a strategy o anasei sit pg a amin hin Syria army ho koma Israel army ho anasei sit ji a alangkhana alam kai ho koma isipai ho Israel sipai te to kidin te din alingzo po vetin anazum po zin mi zala a Eli Cohenin Syria sipai te alha sandan ase zizi chun Syria general pa alung anahangin hiji chun ama ta in Eli Cohen chu Syrian border chan anapuizin amhan cha ho abonin khanin anavet satan ahi hiti chun Eli Cohenin Syrian te military chungchang thu bailam ta in anahe dozin ahi alangkhana Eli Cohen chu Syrian cabinet na jaw sa dingin ki ho na zong ana umin Syrian president Amin al-Hafiz in zong ahi na ho adei in deputy defense minister apan sa ding lunggel zong ananeyin ahin kon khat chun prime minister pan sa ding in zong anadei saun ahin ama hi Syrian mizo sin anadei sau hidi lo ahi kon khatsu akimansa akisinsa athu sei ho akon apunale anamuda ta zong umda di lo ahi amohola ahin Syrian intelligence lamkai Ahmed Suidani zong anazawin ama hin Eli Cohen anamu nom lo be ahi Eli Cohen in zong akihet ji chun aman zong ching thei tein ana anakito zin Egypt hin Osama bin Laden pa Muhammad bin Laden to anakimutun ama hi Saudi engineer ahin sule Syria gama Jordan vadung pangsim phatna dinga contract anamu ahi Eli Cohen in zong Muhammad bin Laden akon Syria in Jordan vadung diver pola Israel water supply anakhatan pi ko nuchu anahedo kitan ahi Jordan vadung le vadung dang Jordan a honglong lut ho Besinas den Jule Hezbani vadung ho hin Israel te tui 30% supply Abol ahin Syria in zong hichi vadung tui hi Israel alut lo na dingin tui lampi chom agam uwa kenal le dam sim ding planning agu a ananei zu ahi hichi thu Israel chan alhun phanin Mossad nin zong El Cohen chu Syrian te dam le kenal ki simdan diagram ahin sema ahin thoddi vin thupi ananei kip ta vin ahi hiji project chungchang imazo se hi Syrian army lamkai colonel hatum le colonel dali koma ahin hiji chun Eli Cohen zong amani to anaki vokkinin all in project chungchang information abonin analado in Mossad komchan anahlut kitan ahi hiji zo ni khopavet zo November som na thumsang khajaku somgup le likuma Syrian army hon border koma Israel tractor akap sit ule thunan Israel in Jordan vadunga kisim dam le kenal bomin anakap sit pi so keita vin Syria te water diversion project chu minute phabip chungin vutfai anaki sultan ahi Israel in attack Abol chungchang hi Syria government analungdon sa hlein ahi aji chu hichi project chungchang hi military lam kaile politician honbo anahe nu ahi Israel in ahead masat lova ahi le chom khat ka sungse se a project zo se akap sit chai diu thil hi theilo khat ahi
amahon jong amaho ki ka amosat agent azawi tigin mona nasata ahin nei tawin chule athil gon zo seu mangang ta Israel sen alhun thei jing jong analung dongun hiji chun thu ki thot na a hi radio transmitter ki mang a hi ti anahe do un hichi akun chun Syrian counter intelligence hon ha ta in khulna ananei pantawin a hi ahin phat sot pi a khul zo nung jing ovin jong anamando thei povin hichi sunga hi eli Cohen jong Israela azi achate koma anachi a hi aman jong hichi mission hi abol jom jinga a hi le akimat ding anaki het tan hiji chun aman jong mosat ho anasei pi in ahin mosanin avela mission khat ding in Syria anasol ki tawin a hi eli Cohen in jong azinu za a ama chunga alungim lo na ding le achate phata anavet tu ma ama jong gang ta a ahung ki le ki ding thu anasei pi in Syria gama anaki le ki tan a hi eli Cohen jong min a hi na di ta ahin he do ding analungim tan alang khana Syrian government in jong ala uwa Israel spy ho Matdoh na ding to gun na sata ananei jun hichiding hin Syria in Soviet komin panpina anathumin sang khat jaku somgup lenga kumin transmitting mancha Syria anapivin alang khana eli Cohen jong da le jong le Syria gam anachi kitan bol khil tampi ahin nei pantan ahi Mossad hon eli Cohen hi radio signal ni khat le khat veibo aman ding in thupi anani jun ahin thil khat a teng dan ki sim chu anapal ke ji a gangta a Israel gama anathol si ahi hi che thil bol hin thi na than phua anapui lut ki kot a hitai Syrian government in jong Soviet man cha chu anasutu un radio transmitter ki man namun ho a he do theina dingon military transmission zo se ni khat sung anakha un ahin mun khana radio message transmit a hi jingtan a hi Syrian government in jong track anabolun a hi le hichi signal chun in khanin anapui lut nun hichi in chu eli Cohen allies kamel amen thabet in anahin a hi in sunga chun koima analut ngampo vin hiji chun anakile un azing ni khon alam kai ho anahet saun a hi le alam kai ho vin avela track holding in anasol kinun azanin abol ngai bangun anabol kinun signal chu anazui kinun a hi le transmitting machine chun avelin kamel amin thabet inin anapuilut kinun avel ni veina a hi phanin kamel amin le Syrian lamkai ho ki ka in kigin mona anasang che tan hiji chun Syrian government in kamel amin chu a in muna mading ti planning a hin gongon January sang khat chaku somgup lenga jingka pungge donin Syrian army ho kamel amin inin analut non sipai hon a in a kolpe uwahi aman radio transmitter akon Mossad ho thu anathot jinglai a hin hiji chun anaman tawin a hi kamel aminin jong sipai hon a in kol chu anamun analungdong hle in ahin agu a akichip na zo se anakichai a hitai ama jong Syrian army hon anamanun ha tain anabol gimun zelin anakoi tawin a hi eli Cohen hi Syrian government in ha ta a anabol gimjeng wangun Mossad agent a hi dan anasei do pon Israel government in jong hudo na dingin planning na sata anagongun ahin imacha aphachom ana tapon a hi President Amin al-Hafizin aloita sanpena anei kamel aminin analung thimbol ji chun anapuna hlein aman jong achanga akihopi akonin kamel amin chu muslim hilova Jew spy a hi ti anhedo tan a hi eli Cohen hi Syrian government lam kailin ho zo si to loicha an hi so ke jiu chun gangta in military ko nin athu anatanun khaili dingin thuten na ananei tawin a hi eli Cohen chu aki khaili masangin azi achate koma seinom aneile lekha azi dingin thupi na ananei jun hichun eli Cohen in jong azi ngai ta dingin lekha hitin anazi in a hi my dear Nadia hichi lekha kazi a hi ka hin kho abeiding ko na nang dinga hichi lekha hi ka hin ji a hi hichi kanata sanji in nang koma ngaidam ka thu me keji a nang le icha ten
hi chi thu ha sa na thu lo a hi tai a hin na dia ka thi zo ting I cha teo phaten ana ve ko lin lang le khalam hi hen nun le khan lam hi zong le phaten ana kho kha in ke ka lo nung ting thase nan hin kho ana mang hi be in namalam hin kho ana zo ching in lang a hi theile jitha ana nei tan chutile I cha te pa nei lova lo diu a hi tai tin ana ji in a hi chi zo chun Syria in ali Cohen ke khaili na dingin ima zo se ana gong tu zo bun me som la get sang khat chako som gup lenga zan kimin ana tho khangon a ki khaili na dingin ana puita win a hi a ki khaili ding kon chun le kha pheng len ta khat a ki khaili lo na azi thu ki ji chu angongin ana ki o sa on mi zo se mai zin ana khaili ta win a hi a ki khaili na chu Syria television in live broadcast ana ki bolin athilong chu pungka gup sungin hiti chun ana khai chun mi zo sin ana ve win a hi Syria ten el Cohen thilong chu Israel te pi ding ana nom po vin a thi thu Israel media a ana ki so a chun mi zo se ana lungdong su ke zin a hi mi zo se mi nin mi tui hi ana longin Israel mi ten masanga el Cohen koi a hi zong ana het lo pau chu zan khat ka in hero ana so tan a hi sang khat chako som gup le se gi kuma 6 day wara Israel te gal zo na le Golan Height atu pha zo naw zong eli Cohenin intelligence ana thot hozi a hi hiji chun eli Cohen gel do jing na dingin Israel government in Golan Height nin ama minin khokhat ana simon Israel mi ten eli Cohenin agam le anam dinga a hin kho phala pan ana la dan ho gel do nan anei jingun a hi eli Cohenin ato phatna zala akilam do lo pi na hi spy zo sin amu zo pun a hi Vannoiya hin ama tabang special agent sim sen lo agam anama dinga thi na chan tu zong tampi a umin a hin a thi nung ze nga zong agam government in amho mi a hi seido ngam lo zong tampi a umin a hi thusim a chai na chang ke hin ngai zo se chunga ki pa thu ka hin sei ki ne ka ki pai